Hayırlı gün okuşular. Bugün milli giyimler beyremi. Şu isepten men sizni evimnin buğundan buğunga birilip gelgen sondığı bilen tanıştırıp ötem. Sondığında neler var eken? Eydeniz ele qarayık. Balalar, qarağız ele. Bu kadın kızlar kiyimi. Kadın kızlar külmege. Qarağız ele. Jingel yefek sitsala tukumadan tekilgen, motor etip bizelgen. Şeşkeler, ornamentları, lele, tülpan, soba üstüne tülpan ornamentları bilen çekilgen. İteklerin qarağız ele balalar. İteklerin qarağız ele balalar. Bir neçe bola itekten işlengen. Bola itek qattırak bolgan sayın kadın kızlarını bayırap көрсеткен. Külmek üstüne kadın kızlar jilet giygenler. Kamzul. Mana bu gadi kamzul. Gadi kamzul mana. Amına bunsa balalar kokrakşe deb atalar. Kokrakşe. Şulay isepten yeş kızlar mana motor olep kışlar kiygenler külmek üstüne. Mana qarağız ele. Ok sofluk tüsü. Motorluk. Olep kışlar şulay yok. Ornamentlar bilen totar ornamentlar bilen bizelgen. Mana lele şeşeni tanıysızmı? Lotus şulay yok. Ne için olep kışlarını kiygenlersin? Kadın kız oşağa pişirgende külmekleri pişiralmasın için külmek üstünden giyip koyganlar. Olep kışlar biri de balalar yeş kızlar kiygenler. Olagaya düşken kadın kızlar kamzulga düşkenler. Kamzullar mana şulay kıska bolganlar yeş kızlarnaka. Uluğurak kadın kızlarnaka endi zorurak bolganlar, uzunrak bolganlar. Hazırki zamana bilen bolalar kamzullarını mınalay tirip motorlap da tegeler. Qarağız ele. Motorma? Motor aybit. Şulay bizelgenler, ornamentlar bilen aybit. Mihları da var. Kızlar başlarında şeşlerin yaşırır için, şeşleri oşlarga düşmesi için başlarına mınamınandı yoğluk beylegenler. Yoğluklar beylegenler. Yoğluk ne indi balalar? Manalay üç pişmaklı de beylegenler. Manamınlar üç pişmak. Manabla de beylegenler eybit. Ondan sonra ulu ebilerini kurganıgız var mı? Ulu ebilerini kak. Nişiler beylegenler eken. Ulu ebiler beylegenler, manalayttırıp beylegenler. Kopkananideki kurganlarıgız vardır ali. Beylem günlerini okuşular, kadın kızlar mınanday kolfaklar giygenler. Sizin başlarınızda motor kolfaklar. Bu indi yeş kızlar giygenler, mana bu yeş kızlar. Siz bilin yeş kızlar giygenler. Bu kolfakını ulu kadın kızlar giygenler. Yaki de eni ebiler giygenler. Qarağız ele. Hem de şulay motor etip bizelgen, seylenler bilen tigilgen. Munanda şoklары da var. Qarağız ele. Motor bit. Mana iş. Tağın bir kolfak көрсетемін. Masının bu kolfak bir kıttan tigilgen. Motor ornamentlar yasalgan endi. Eydeniz ele. Yigitler nerse kiygenler eken. Şular bilen de tanışıp öteyik. Yeni yigitlerimiz bizden munanday külmek kiygenler. Hem de işten. Külmekler jingil tukumadan tigilgen, bizelgen.
Hem de bilbao koyulgan. Bilbaolar indi mine karagız әле, bu matur bilbao. Bu bilbaoны Saban toylarına gına beylegenler. Яки de başka bayramlarga kiygenler. Бар. Менә шундый билбау. Карагыз әле, монсы бигрәк бай. Бу бай кеше икәнлеген аңлата. Ни өчен дисез икән? Кол белән шигелгән, матур итеп теккәннәр. Билбау ни өчен кирәк икән? Как сез ничек уйлыйсыз? Билбау нигә кирәк икән? Билбау Рубаш күлмәкләребез бит инде иратларыбызда иркем торганнар. Аларны кысып куер өчен, комачауламас өчен билбауны бәйләп куйганнар моны. Менә шулай итеп. Егетләребез башларына түбәтәйләр кигәннәр. Менә монсы түбәтәй. Матур түбәтәй. Бизәлгән. Монсы Йобай түбәтәй. Моны крестьяннар, колхоз эшчеләре кигәннәр. Һәр көн кия торган, һәр көн эштәге, һәр көн кия торган түбәтәйбез. Шулай ук иратларыбыз да камзул кигәннәр. Менә камзуллар ире белән хатын күбесенчә бер төрлерәк узор белән, бер төрле орнамент белән бизәргә тырышканнар инде. Бер төрлерәк пардан киенер өчен бер төрлерәк камзол киргә тырышканнар. Һәркем бер милли узорны балалар, яшь кызлар кичә туру бәйрәмнәрендә матур итеп кишләрен шигеп утырганнар. Бу сандыгыбыз буыннан буынга бирелеп, кызларның кияүгә чыккандагы бүләге булып барган. Укучыларыбыз, әйдәгез әле, милли киемнәребезне, милли бәйрәмнәребезне, милли традицияларыбызны бер кашан да онытмыйк. Хәзер безнең кызларыбыз Габитова Дина, Габитова Ясмина, Габитова Самина әбиемә дигән җырны җырлап үтәчәк. Яусын үзенә, бәхетле без әбекәем, син булган өчен генә. Эй әбием, әбекәем, кояш кебек күңелем, сәламәтлек бирсен хәй, озын булсын гомерем. Эй әбием, әбекәем, кояш кебек күңелем, сәламәтлек бирсен хәй, озын булсын гомерем.
okuşularımız. Bugün de beyramımız şunun bilen tamam. Barıgızga da zor rahmet. Sağ olunuz.